iki mejantan jaduninganya daging cerita selantur ipun reng pustaka kuna yen bahasa ini daging cerita boyo enten liang iri kering lontar cakepan sami sampun lawas punika kepala sakit inakewit dalam tuan yen bawa santur maning daging tetep cerita sane jadi meninganya puyo wenten liang wantah sane kebawa cerita itu alen lan idem anggen sulo jroning kayu tukang ini daging cerita puniki luwih mau kamu sampun mejantan puniki angin sapma kesepat siku angin suluh ring sejeroning ayah umat Hindu sedharma utamanya lingga calon murdan gening mangdana tatas maka sami nek daging cerita puniki boyo enten liang sane memurde lingga acale pinaka pamungkas gitu yen bawasan puniki mandana tatas maka sami ring sedebat jagat bali tulitur puniki angin ring sejeroning pemungkah retak kalau wenten ayam minekati santi wantak gegening puniki pupuk alit katorien swastiastu mokiratut muntun titiangan Giring sane mangkin ulengang minekadi agnyane sabdo bayuta hormaning nguncarangantuk pengastu Om Swastiastu Om Pawinamastu Namo Siddhaya Bangkang urip cerita suci ngapike mawinan mantu berke burun minekadi titang nguninganya
riang tukang ayan-ayan di bidang puniki langan yakini ayan mangga presiden punik yang santip ngaturan ayah upo sekadiasa punike yen puniki baosan nyinik son singgih basa-basi tane sampun mejanten kuno puniki popo colang pisan kripto kuno kangen kita ratu hidupane para pengrenge sarang sinamnya miring sana makin jadi uninganyang majeng ring ratu hidupane sapu napi kewentenan jagat dawa giring reng pustaka kuno mawe sampun pesurat boyo enten liat iri ke ring pusaka gunung kebaos memurda lilo calo ring sejeroning daging ceritanya puniki sampun mejanten yen bausan boyo wenten liang sane memurde lingge acale wet dalam walen puniki daging cerita lingga iriki wenten milekadi daging suksemang tetuak cerita boyo wenten lian di dalam lan itu alen sedurung puniki ayam-ayam anu santi niki merdua kilo gitu kebos manda presiden ulang ngampi kayu majang ringide sesunang sane belindih iri kiring aja kator swastiastu
sawi taler ide sesunan kiring aja mangga presiden cadek ke pos rahayu ayam sedikit sami ngiring tungawang punikiannya sabdo bayi ngucapan punika pengastum karo Om Swastiastu. Aduh mobil Ratu Swejo Dumadek sangkaning puniki nungawang ngabdanu ngerestuti bakti majang ride sesunang manggano itu ledang nyiratang same muastu ketepan kerat membuat nike same banget tumas titianatu nonton titian murid semalika mahanggana ledang yakti dan nyiratang purmaning nguntun minekadi puniki anu sampi riang tukang tundang ketamkan puniki sawan sami tiang juga upoh Ratu ngapi kek maunan titiang puniki purun matur ngerinin majeng ring ratu Gustin Suryanti tiang sarang sami yen bawa sang malih bos-bos puniki sor singgih base-basitane punika riang tukang kumutana kepotolan pisan puniki katur majeng iratu sarang sami cerita ring suralayo selanturnya nesane jagi uningayang darpayang tijang woyo wenten liang ring wewidangan suniologo punika yang tunggal mata kepati yen bawa sangining ngenter kados ratu ring suniologo uyu wenten tios mandeten keni cakra wibawanita rian tukang ngojak ide yang tunggal punika popasit ide dia kuirani para bidang semalih kesarengin antuk kerabin ide uyu enten yang sane meparap dia
Wiranti kalintang ase sumbaki Dewa Tuagu yen bau sangindik rabin ide dia Wiranti Subaki majeng rindu yang tunggal sampun suwe laki rabi Kinik ala kerabi punika yang tunggal kesalahan nantuk dia Wiranti Dewa Ratu sampun suwe pisan nanging dan meduwe Astun itu yang tunggal sampun suwe ala kerabi nanging punika durung duwe sane muaste parti sentane sane muaste punika yang tunggal adienida yang yang tunggal laki rapi sarang dia Wiranti sampun suwe iri keraris haji nide sane meparap sugul-sugulun ide iya kuwenang pijet talo asiki yang tunggal punika sane kebawas punika yang raris aja naido mopice wah taluh abul Allah iku kepiaro becek pisan punika kepaija punika taluh abungkul ring ajene maning iri keraris kepiara antuk ide yang tunggal lan rabin ide ya Wiranti reng sampune Capang daging cerita risampune puniki ajen yang wenang punika kepice taluh abungkul ring kokane Dewa Ratu Agung kepiara punika taluh punika banca taluh di panumayot sane kapai jo taluh abungkul raris taluh punika pecah ke bawah saking
tiga putra Dewa Bagung gargi punika yang tunggal sampune pecah punika raris mas punika opo tiga saking kula talo yang kaping pertama sane medal punika saking telu boyo enten tios sane kebos saking kulit talu jangan takut mapapase yang bau santi nek para punika kusana mas punika ring kulit tali mawaste yang antara rare jadi uningannya saking putih taluki mangga make sami atas pun mbas idah yang saking putih taluki punika sane kebos parapnya wantah yang Ismail saking kuning dalu mas punika saking kuning taluki parap yang manik kemaya boyo enten tios parapnya nawantah punika saking kuning taluki punika yang manik Ismail mantap